Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o tome što bi zapravo pad kamata mogao donijeti burzi, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom. Pa ako vas zanima, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat je pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom Ticker Pro. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. I možemo lagano krenuti s videom. Ovdje gore možete vidjeti S&P 500 indeks, ispod toga je razina kamata koju određuje Fed, ispod imamo stopu nezaposlenosti i zadnje je stopa inflacije. Sve nam je to potrebno u ovoj analizi koju ćemo odraditi i sve to na neki način međusobno utječe jedno na drugo. Pa ajde idemo iskomentirati što se to događalo od 2020. Kao što možete vidjeti, tada je svijet ušao u jednu posebnu fazu, nikad viđenu, i zbog toga je i monetarna politika ušla u dotad neviđenu situaciju gdje su kamate odmah pale na nulu, krenula je ogromna štamparija. Od one inicijalno visoke nezaposlenosti dogodilo se to da smo opet došli praktički do pune zaposlenosti, međutim posljedica je naravno bila inflacija. Kao što ovdje možete vidjeti, inflacija je bila tu negdje oko 1%, tamo negdje 2020. Međutim, kako je odmicalo vrijeme, kako je ta štamparija sve više i više radila, tako je i inflacija sve više i više rasla. U 2022. inflacija je dosegla poprilično visoke razine 8-9%, zaista nešto nevjerojatno, i Fed se naravno mora uključiti i počeli su podizati kamatne stope. Sve to kako bi malo zaustavili ekonomiju, kako bi zaustavili novčane tokove i smanjili inflaciju. Inflacija je pala, trenutno je na 2,9%, ispod smo 3%, što je fantastično. Međutim, sada se opet može stvoriti drugi problem, a to je potencijalna recesija koja nije nemoguća kada pogledamo kako izgledaju revidirani podaci o nezaposlenosti. Ako pratite, vidjeli ste da prvo izađe izvještaj o nezaposlenosti, odnosno zaposlenosti, koji izgleda poprilično dobro, i onda kasnije dođe revidirani izvještaj koji pokazuje poprilično loše brojke i situaciju koja ne izgleda baš tako lijepo. Sve to skupa može biti uvertira u recesiju. I upravo iz tog razloga, kada Fed počne spuštati kamate, on potiče ponovno ekonomsku aktivnost. A kada se ekonomska aktivnost treba poticati, onda kada baš i nema ekonomske aktivnosti, a to sve skupa znači da ukoliko imamo lošiju ekonomsku situaciju, ako imamo možda i pad BDP-a, vidjet ćemo logično i pad burze, unatoč tome što će Fed spuštati kamatne stope. Dakle, to je nešto što možda ovako na prvu ne izgleda logično, jer mislili bi, ok, Fed počinje spuštati kamate, poticat će ekonomiju, znači burza će rasti. Ne nužno, a sve iz razloga što ekonomiji u tom trenutku dok Fed spušta kamate baš možda i neće ići tako dobro. Upravo iz tog razloga vidjeli smo isto tako jednu možda naizgled nelogičnu stvar, a to je da kad je Fed podizao kamate, kao što možete vidjeti ovdje, podigao ih je sa 0 na 5,5%. Što se dogodilo sa burzom? Burza je narasla, burza je trenutno na all time high razini. A kao što sam rekao, to možda ne bi bilo logično i možda ne bi bilo za očekivati, jer mislite, ok, što želi monetarna politika sada napraviti? Želi zaustaviti ekonomski rast. Međutim, u cijelom tom periodu dok su ga oni zaustavljali kako bi zauzdali inflaciju, dogodilo se to da je ekonomija u tom periodu normalno rasla. Što se događa dok ekonomija raste? Rastu prihodi, raste dobit kompanija i upravo iz tog razloga rastu i dionice. Kada krenemo u drugom smjeru, kada Fed počne spuštati
spuštati kamate, kao što sam rekao, možemo doći do suprotne situacije. Ono što bi bilo najbolje u takvoj situaciji, ukoliko do recesije dođe, je da inflacija ponovno ne naraste i da ne stvorimo opet ogromne probleme za ekonomiju. Bilo bi dobro da ostane tu gdje je ili čak malo i niže, ali isto tako da ne vidimo neki strašan porast nezaposlenosti. Idemo se sada vratiti dosta unazad na 2008. godinu, 2009. godinu, kada je bila ona najveća svjetska financijska kriza koja je krenula iz SAD-a, da vidimo baš kako je tada izgledalo sve ovo što sam objašnjavao što se tiče spuštanja kamata i tako dalje. Evo, imamo 2007. godinu, Fed je završio sa podizanjem kamata. Kamate su bile na 5,25% i što se onda kasnije dogodilo? Još u to vrijeme zapravo ekonomija je dosta dobro funkcionirala, dakle pričamo o sredini 2007. godine. Fed počinje spuštati kamate, šta to zapravo znači? Žele poticati ekonomsku aktivnost, međutim što se događa? Pogledajte ovo, kako se spušta kamata, tako pada burza, tako raste nezaposlenost. Zašto? Zato što jednostavno ukoliko je došlo do takvog stanja u ekonomiji, Fed ne može u jednom trenutku preokrenuti stvari. Ekonomija se srušila, ekonomija se ne može u jednom trenutku vratiti tamo gdje je nekad bila. Fed je polako spuštao kamate i evo došli smo do nule tamo negdje krajem 2008. godine, a burza je pala na najniže razine otprilike 3-4 mjeseca nakon što je Fed spustio kamate na nulu. Dakle, kad je Fed maksimalno poticao ekonomsku aktivnost, burza je bila na najnižoj razini. I tek je onda kasnije krenuo oporavak i kao što možete vidjeti, burza je rasla, nezaposlenost se nije tako brzo vraćala na staro, međutim burza je normalno unaprijed počela uračunavati oporavak. I to je ono što sam objašnjavao na početku videa. Ukoliko se ekonomska situacija počne pogoršavati, Fed ne može odmah početi djelovati. Fed će pustiti da prođe neko vrijeme. Proći će nekoliko kvartala, možda vidimo pad ekonomske aktivnosti, odnosno pad BDP-a. Fed gleda podatke unazad, to su takozvani lagging indicators, koji zapravo ne pokazuju trenutno stanje, nego stanje koje je bilo malo ranije. I upravo iz tog razloga Fed djeluje sada, a lošija ekonomska situacija se dogodila već prije nekoliko mjeseci ili čak i više. I upravo zato rezultat monetarne politike koju provodi Fed ne može odmah biti vidljiv. I zato imamo pad gospodarstva, imamo pad burze u isto vrijeme dok monetarna politika potiče ekonomiju. Dakle, to je nešto što bi mogao biti realan scenarij. Ne želim sada uopće predviđati hoće li se to dogoditi ili ne, koliki će biti pad, hoće li uopće biti pada i tako dalje i tako dalje. Meni je samo ključno da vam objasnim upravo te naizgled nelogičnosti koje se pojavljuju na burzi uslijed djelovanja Feda, odnosno centralnih banaka. Zanimljiva su vremena pred nama i upravo iz tog razloga savjetujem svima da budu spremni i na rast i na pad i da kao i uvijek imaju nešto keša sa strane kako bi mogli reagirati u slučaju da se pojave odlične prilike na tržištu. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to je bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u Discord chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.